Gula waktu kento anak sejarah aja saos pampak laki 2 bini 2 iki ini kebi gula pakai pakabin satria tanan nih kok pola apa nih amal sekarang tuh beni amal karat cun nih apa penyakit nih apa oh tak kerat oh kimpon dan pol makin pak pola beda saya lain beda pola mi penikengki penapa anak bini sidak ngudan gitu anak bini dan kula sidak ngudan gitu rajin paling rajin orang iki pak ini ada kira yang laki si cocok angkui ngabin gitu sobung iki akhirnya nyari bersele berletak 6 orang laki si cocok angkui pegabin iman akhirnya bidan kula ikabin cibi iku pola aduh nih kacung penyakitan polen oh tak kerat punten tak kerat nih pak akhirnya pola lagi beda pak beda pola apa nih kengki sekarang tuh kenapa dan gula masuk tedu ngaben anak bini gula saya kabin nih kak bidan gula demar epate tahu-tahu masuk tedu apa ada tang reng bini Islam dek kento pas ngudi demar nih kak mari ngudi demar mulai keluar gula mati demar tedu nggak boleh datang boleh reng bini nih kak ngudi demar boleh sampai pak kali belian ngudi demar akhirnya dan gula kobeter Arya oleh musur ya tak ning torot bahaya mau torot deh dan gula keluar norok bunte endeng bini kento torok bunte akhir reng bini kento masuk dalam sitong Roma debak ke Roma kento haram misuara anak kanak reng keteloh bu dateng sampean bu oleh kakanan napa dikon bahrom gula abid ampon setak ngakan sedeng lapar rabu reng bini ini gak jawab saporan anak ya engkau king todus seminta aga bahrom karena bahrom mereng kafir engkau reng Islam ipakuwa Allah engkau mun pah minta kareng kafir lin ujian coba uji ya king terus terang pak terus terang bereng ibaratin pak bereng ibaratin nih pak anapa karena mun reng ratin ini banyak reng parloh non tegi sampai ke keluar kecelen na kita orai pak biasa mun kol 11 lebedina kalampin atau terok itu ya Allah ting keluar ramyongku pak beda si asiyol beda si apuloid beda si aku pak bilikir ngaber pak anapa banyak reng parlo thank you pak tapi mun saya coba demang pak anapa tadi reng parlo tuh keluar kelenon salah tak nyampit kikir pak dem selen deman lakat mangkat mari Allah ini tak berkah le odi segak dinto ya alam dunia beda si soki beda si miskin kak dinto minangka ujian dari Allah subhanahu beda orang yang pasoki napa tugas papedel ibadah saya ngajak sampai cerai ring soki muntah cerai ngade swarga napa ngadeen ben kiai pak amin Allahumma amin reng miskin yuji bi Allah dereba papedel ibadah ke Allah pasaber ngadepin kamiskinan ngade swarga naku laku ya junan Allah reng soki kor lambe subhanallah tak langkong ku laku nih pak terus iki bagi ku laku nih kateretan beda orang rombongan pampak ya akhirat nikah rebuan masuk aswarga teretan sehingga Allah makon malaikat Jibril wa Jibril entarero aro monitorot atau karmaren roh kenapa ya Allah ya roh rebuan entar acili roh intaren sereng malaikat eki kama sampai dan gula ke swarga napa le oleh mati syahid perang bendeng kafir dan gula kalah mati lapangan terus dan gula masuk swarga makai tanya aki bi malaikat engki gula tahu kan gula tanya si pas tahu sampean cek mati syahid oleh swarga tahu di pasera tahu dari guru dan gula ikai emak gurun sampean bedi budi karwa pecentar bi malaikat pak nyorot itu iya lagi ibu dilada maka ada sampean cangkolang sampean pecentar bi malaikat nyorot pak akhirnya ngale malaikat tanya ke si nomor 2 sampean ke kamar jen kula ka swarga malaikat napa le olehna jen kula haji mabrur al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jan engki kula tahu ken kula tanya ke sampean sepas tahu si haji mabrur oleh swarga tahu di pasera dari guru dan kula ikai mak guru sampean bedi budi ka walaki pecentar boleh bi malaikat nyorot
dum selain bengi langkong Pak leng kotolengan nyorot gitu Pak. Lihat si nomor teluk ini katanya akibi malaikat. Sampean ke kamar dan kula ke swarga malaikat. Napa le oleh sampean lampu subhanallah itu dan kula lampu malaikat. As-sahiyu sajaratun min asjaril jannah yatadalla awsanuha ilal arud. Lampu setong bungkel lah tombu itunya rancan ngorondeng kalam dunya. Pasera orang se andi cepat lampu neguk keranca dan kula sama ken intara kabungkel lah. Engki kula tahu ken kula tanya sampean si pas tahu je lampu oleh swarga tahu di pasera tahu diri guru dan kula. Ikai mah guru sampean bedai budi karo. Le guru kayak tebah kade Pak. Talangkong malaikat. Beda apa? Kainto masyarakat dan kula, kainto alumni dan kula, kainto santri dan kula andi santri dan kula morok nyaman tak kira pikiran, langger mare, masjid mare, madrasah mare, pondok mare, dan kula tak kira pikiran nyaman morok karena kainto sage boy kainto silampe dan kula lak ngalana kainto saos pak ada malaikat, kiai lah ngalai sesoki ni kada Pak, geng malarat pa ni Pak, malarat Pak. Jarang mun bereng nyari amal Pak dung matedung Pak. Iki nak betul Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah, lampu luar biasa teretan. Lampu itu luar biasa. Sampai narik husnul khotimah gara-gara lampu. Pengajian gara-gara lampu. Bahram al-Majusi reng kafir gitu Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda Bahram al-Majusi reng kafir nyembah apoi kayak itu. Bada ulama nyaman Abdullah ibnul Mubarak haji mari atau Pak mari atau pas alongku di dejana Baitullah nang Hijri Ismail awirit parapan ibadah gitu teretan pas tasaren tengideh Abdullah ulama gitu ting asaren pahida tengi Rasulullah Rabu amin peh Abdullah sampean ting mari haji peleman de Pak ka Baghdad syariah kiki orang sianyama Bahram al-Majusi kabele ka Bahram oleh pangapurana Allah Bahram oleh kebelasana Allah tekerjet Abdullah keto siasaren la haula wala quwata illa billah njek kok rekengi coko-coko setan kok ya njek benih Rasulullah masa cek Bahram rering kafir pas oleh pengapuran Allah oleh kebelas je kok kayak cukup akhirnya jaga Pak takut tangi boleh tawab pada panah tawab kayak itu teritan ngantuk luar biasa tak bisa saya tawab benar tedung akhirnya saren Abdullah irabu boleh bi Rasulullah mimpi sampai 3 kali Abdullah sampai anting Pak ke Baghdad salam ki pada Pak ke Bahram kabele ke Bahram oleh pengapuran Allah Bahram oleh kebelasana Allah subhanallah cek pun Bahram ngiding subhanallah Rasulullah ya njek benih setan ada Rasulullah ya lasari haji teretan poleman ke Baghdad kun masuk ke dalam sekejap keluar nyari Bahram gak dinto cik pada tahun ini Pak Abdullah tahun ini ke Bahram sare akhirnya pas teman kiban orang tua atanya Abdullah Pak teruanya tanya kenapa pas here nyaman sampean Pak dan kula Bahram al-Majusi tuh sampean Pak subhanallah Eki tori Pak kolom dulu Pak teruanya tanya Pak kenapa kolom teretan pas tanya Pak pola sampean andi amal teka setong sekarat tu ke Allah Ta'ala iki Pak bah sampean kan lah tahu gula tanya gula ni ke Bahram tak nyembah ke Allah nyembah ke apoi pakai tanya amal sekarang tuh Allah aja gula tak nyembah ke Allah lah ingki gula kan tanya Pak polami beda amal teka setong sekarang tuh Allah sidin sampean nih Pak oh beda pola penikah si amal gula sekarang tuh kenapa Pak gula waktu kento anak sejarah aja saos pampak laki 2 bini 2 eki ini kebi gula pakai pakabin seterai tanan nih kok pola penikah amal sekarang tuh benih amal karat tuh nih Pak penyakit nih Pak oh tak kerat oh kimpon dan pola beda lain Pak kebole tidak sekerat tuh Pak akhirnya kebole tak kerat tuh akhirnya kebole boleh Bahram makin Pak pola beda lain beda pola mi penikengki kenapa anak bini sidak mudan gitu anak bini dan kula sidak mudan gitu ratin paling ratin orang
iki Pak nyari kireng laki si cocok kangku ngabin gitu sobung iki akhirnya nyari berselebar letak 6 orang laki si cocok kangku pekabin iman akhirnya bidan gulai kabin tibi iku pola aduh nih kacung penyakitan boleh nih oh tak keratu punten tak keratu nih Pak akhirnya pola lagi beda Pak beda pola apa nih kengki sekeratu panapa dan gula masuk tedu ngaben anak bini gula si kabin nih kak bidan gula demar epate tahu-tahu masuk tedu apa ada tang reng bini Islam dek kento pas ngudi demar nih kak mari ngudi demar mulai keluar gula mati demar tedu nggak boleh datang boleh reng bini nih kak ngudi demar boleh sampai Pak kali belian ngudi demar akhirnya den gula kobeter Arya oleh musur ya tak ning torot bahaya muni torot deh dan gula keluar norok bunte reng bini kento torok bunte akhir reng bini kento masuk kalem sitong Roma debak ke Roma kento haram suara anak kanak reng keteloh bu dateng sampean bu oleh kakanan napa dikon bahrom gula abid ampon setak ngakan sedeng lapar rabu reng bini ini gak jawab saporan anak ya engkau keng todus seminta aga bahrom karena bahrom reng kafir engkau reng Islam ipakuwa Allah engkau mun paham minta ke reng kafir bing gula paham jauh reng bini kento kelaparan dan bahrom gula mulai kecompok nyari bede dia saya makin nyari sakan akhirnya mangki sakan bede bidan gula iya sien beres iya sien nyor-nyoran ngan genganan bi gula pekol tibi eke begebengkon deng bini gula ngocak nikah bu nikah deer tanah bi sampean ki malai sampean sekeluarga tak lapar peleman den gula subhanallah jaipun Abdullah ni kelakon sampean setre mabi Allah tak manglo sampean nerem kirim salam engki salam di Pasera salam dari Muhammad Pasera Muhammad Rasulullah ipakon jaipun Muhammad pakon pada Pak salam ke sampean ipakon kabele sampean oleh pangapurana Allah sampean oleh kabelesan Allah nunduk bahrom kento tretan pas akhirnya ngocak Abdullah sakseen gula bi sampean makin iki panapah barom kau lehen makin masuk Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mari maca syahadat mati bahrom kento kak dinto barokana lam insyaallah alhamdulillah ternyata coba lampu itu sampean alandu ipengkir lorong iki bagi sampean alandu rek narik kalau setengah 11 kalau 10 pas bereng lebet ahon daan Pak pas ngolok ke saman Pak teh napa nikah gula tadi tak bisa nolongin nikah rokok kereta lo bayi nyonta lagi ke sampean sing ngabes cengeng apit padahal cuma telu bayi je siapa ya ni lampu gelu padahal telu bayi tapi tak langkung saya gula ajunan saya ajak sampai ditireng cerek Pak ingki napa sih reng cerek rek narek suul kha pakajian suul kha pasera benireng niki adin to pasera sak laba terus lagi sak lagu gitu sahabat Pak orang si paling semak ben Rasulullah salat ben Rasulullah berjamaah ben Rasulullah awirid ben Rasulullah setong waktu maria salat sak lagu tak awirid kelupa langsung mulai Rasulullah sial tak kerja beda apa sak lagu minta awirid kelumak langsung mulai magak lakon naring munafik sak lagu ya akhir deki abeli boleh salat periksanin biar Rasulullah salah bah sampean gelak mereka jeng tak awirid kelu mejek kapurun badan apa seporana ya Rasulullah napa ni bini compo abengkang kayak itu Masya Allah anapa mi abengkang sarong ten genten gitu dari tandi nih Pak munten gula apa jeng ni bini ngantos ten gula compo karena sarong penikah yang kui ten gula tingdeng gula paleman yang kui bini ten gula si abengkang Rasul ten genten Pak kotok Pak atmat orang marsamar ya Rasulullah napa tore pana gula duagi ka Allah manteren soki ya Rasul mon soki ten gula jan semangat apa berjamaah napa jamaah Rasul pona salah benyawanan senika salah
pon deki matur sampai duka ale Pak torepana ya Rasul doa ki Rasul mun sokiten kula semangat nih beuteung pon nyamanan seni ka salah sampai 3 kali Pak ting la 3 kali Pak itu aki bi Rasulullah alhamdulillah andi imbi 2 mertimbin salat pun Pak cekecek lah tadi sekalebunan Pak Allah alhamdulillah akhirnya salah rang-rang ke masjid kari Jumat mololo ini capok terus berkembang sampai sekecamatan Pak berseleber lembin salah akhirnya ben Jumat talober sekali ngale ketelasan Pak si datang ke masjid tinggal akhirnya Pak John Soki John penyambi telasan lober sekali Rasulullah mereksanin ke sahabat ika masalah bumi api tak datang matur sahabat repot benembiin Rasul akhir Rasulullah makonan Pak kasalab makonan sahabat sampean loku kasalab minta sedekah ki kebele kasalab 2 embi kebaik sedekah mangkat 2 sahabat depak kasalab ceritaan assalamualaikum waalaikumsalam napa ge ekon pakon Rasulullah napa pakon minta sedekah napa embi 2 padereng Pak aduh mun 2 benih sedekah naki pajek rek buka Rasulullah akhirnya datang salah ngebembi 2 tolak sareng Rasulullah ngale ke Abu Bakar tolak sareng Abu Bakar ngale ke Sidina Umar tolak sareng Sidina Umar akhirnya salah mati konyol Pak na'udzubillah Allahumma sholli ala Muhammad hadirin sibetun kaulah amul jaki turbetun kaulah hormati mah hadir di kak dintoh tretan kulaban ajunan odi yalam tunya kita tadi pagi odi yalam tunya kita kulaban ajunan benih hubungan setong tapi 2 hubungan hablum minallah wa hablum minan nas hubungan ben Allah hubungan ben manus sah kulaban ajunan odi ipulungpungan benih katibi tapi odi ben tatang tak kira odi tak cukup bejeng mula lagu leban ajunan bentatang ke Pak kutu bagus mangkan jabon Rasulullah mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu siapa pun orang si iman ke Allah iman dekat tina kiamat muljiaki tatang ke dia tatang ke muljiaki Pak alhamdulillah anapa tretan bedi Jember Pak tak ning lebeleh keng bedi budin Roma semaan si budin Roma Pak tegi tatang ke ki bedi Jember tak ngiding kabar Pak kita nyeting ka kolek gula ben sampean tatang ke tak ning lebeleh lacer lecer ka gula ben sampean Pak bener Pak mangkan gula ben sampean pal yukrim jarahu muljiaki tatang ke di antara apa-apa fa idza laqitahu fasallim alai mun ketemun ben tatang ke ngolok salam assalamualaikum waalaikumsalam kamu teh intara kaburna cong pada beres teh beres alhamdulillah keng tulungpungan tak pete biasa salam mereka si biasa beres teh iya kamu teh kaburna bagus keng orang lagi Pak salam ini si orang Pak lagi dah laki tahu pasalim alai ngolok salam ya Allah kadang dari sangkana ka salam ya Allah ke salam banyak tak nyampit Pak lebih-lebih mun pot repot nyawon rebe sambil serese Pak bedong ngolok salam salah tak aja buat kikir Pak enggak lekat mangkat atau repot tau orang Masya Allah padahal kayak adu aki selamat ben barokah Allahumma sholli ala Muhammad si nomor 2 kuliah ada ajunan odi ben tatang ke katipan apa mun beda tatang ke musibah bantu bi kaulah ben ajunan bentok beda tatang ke labu osong Pak ale Pak sebut kanaunga mun bisa sebut kata lencak beda deren kempang asai deki cek karo dere Pak saya nggak cek nung cek nyurat Pak cek nyurat tempas imun pas saya nggak tangi dia aja Pak aja nih ke orang musibah cek nyurakan gula ben ajunan tapi bantu teki non ki Masya Allah boleh panapa tugas gula ben ajunan tatang ke mun abe andi ngabunga tatang ke pamilo Pak pamilo tatang ke bejaka ada pamilo Pak pamilo
Maka Rasulullah sampai ada bu, fa idza tabakhta faksir ma'aha, ben mun masak pabenyak kuwana iku. Kon sakoni kuwana boleh kanan pamelo. Mun beda tatangga mangken tak ada tang laku rek narik koni. Kon lah tak ada tina kor kuwana pe ibadah. Kebele sapa ora nate mun kon tak ada kare kuwana, ngucak sikute tak apa-apa, ngucak ya nasib iku. Entah iki wae. Ya na iya jelah begini toh. Maka saya jaga biar Rasulullah kok perasaan pak. Tatangke luar biasa teretan. Beres kau ajunan ben tatangke, kering ben tatangke sampai mati kau leben ajunan apereun tatang. Sing ngosong tatangke pak, sing lagi kuburan tatangke. Maka saya ngajak sampai sokeran ben tatang ke. Hadirin sebutan kaulah amul jaki torbetan kaulah hormati. Si nomor satu rosa cek sampai macopian jalan si menuju kata tangke tugas kak dinto kewajiban gue cek sampai nyopian jalan si menuju kata tang ke anak apa mas sempit kada dana tatang ke kak dinto malah tak langkong Allahumma sholli ala Muhammad mana bibada tatang ke arembek jalan masuk abahan abanguna ya kak engkau terus abanguna tak nemu jalan parlo lebet itahanan benda remari ayo ya tore tak apa-apa ya sampean minta kerugian tak apa-apa pak iya cuma ada cereng tanah ini beti motor pun ada akhirnya bekal ilandu engkau minta kerugian pun atrak sengkok minta sebitek tak apa pak tak apa kerja bahangan ceng pak muni kancing pelengan tata pokok montang tanah tok jek le oleh aduh pelengan pak pelengan dah hibahi mun coba minta kerugian ya tuh bunga tetangga kok ben atrak minta seket atau sebita punten bunga tetangga banyak lagi sedekahna sampean ya lebih pas gratis pak tak hibahi lala tak apa lah umpaman gratis ya patau tibi ku lagu ting mare to lagi entar ya karena kok bimba nih kebelesin kok belesiki ya malah pada milong kok terasa sedekah ya seni kan on kenapa ya cek reng tatang ke seni kapan pada beles gula pun sampai anak pun pada beles kan ini kasih pada tatang boleh diantar nak boleh tolong manung gula ben ajunan cek burlebur ngabesen kata tatang ke mun bede pereng tak patot bes arten jam betul panunduk mata nikah mun bedes pereng si tak patut iya bes contoh binin tatang ke karo aku tangan molol cek paman jelak pak nunduk pak ya Allah ngetelere tatang ke aku tangan pagi atau le sambil ngocak ngudah iku masya Allah kau hormat na tatang ke kayak sebab juga makan gula ben ajunan setuju teretan tatang ke kayak itu kadin tu ampun tugas gula ben ajunan thank you bagi alhamdulillah saterosa gula ben ajunan tolong cek sampai muka rahasiana tatang kemun tatang ke andi rahasia tatang ke andi kamaluan andi katodusan toto pepak bikin gula ajunan mun bedereng atanya dan anu be tahu tang kau tak tahu dan beun karo sing seporan engko tak tahu seni sampean mulya rahasiana sampean bekal etotope sareng Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma hadirin sebutin kaulah amul jaki torbetin kaulah terakhir pamator kula ben ajunan tatangke panapa sih mun bede tatangke sete kula ajunan norok pak ngiring ke kuburan tugas mun beda tatangke sete norok dek ke kuburan gak dinto kenapa nah ini tugas gula sampean hakul jiron tatangke kata tatangke kayak itu ampun tugas kenapa ngiring mayit kalau ben adzikir la ilaha illallah tolong ngiring mayit cek kok rokokan pak sabek dimin prei dimin arokok deki ting mare anafa kafa bil mauti mau'idhah cukup patik itu kebaik peringatan di kaula ajunan waktu na ngosong illallah la ilaha illallah ate ngucap engkau bekal pada yekia belah cukup patang sang murid masya Allah kayak itu siapa lo pikir
Kenapa Pak? Banyak ibulungan mulai saben nih Pak. Kol belu aku lom iberung. Iki Pak. Kol belu lom koloman iberung. Tak pacat tekan adunging. Subhanallah. Kol 11 melak ikoburan. Beda kan? Ini banyak Pak. Kol belu aku lom Pak. Neng seneng iko iberung toh. Kolom bidang toh. Tunging tak ngacaradat. Ya Allah, tahu-tahu beda siaran. Kol setengah 11 ampun atinggal. Kol 11 ampun melak di dalam kok tanang letak kubi malaikat marobuka muntak siapa napa guna bersampai pas bila saja wabah panikan bangkan gula bersampai ibri kesempatan odi bi Allah ngereng je ya si aki ngereng sosolen tabang aki tobat kau leben ajunan dek ke Gusti Allah.